Nyejar Pödün da dewe timcha sabah chilo nido nishu tsadu mao pyo ki timchar shebajik tanda Amerike chozo tumi kushab Jim McGovern ta Michael McCall la namni ki chedyon nandu. Timcha di zo ta pyomi dikzu la Amerike chisi legung ki ngunzui kondor tong yu ki nedanchi chadedu. Zawe timchar sabadi na nangdu zo mangbu yuebe nangdu zo shi ling yueba di tangbu di yu pyomi dikzu la jik ngunzui yueba di chagidu. Tada yu pyomi dikzu te jik pyomi maa ki timtu ki tinsaba shik chun gyugi yueba ta lakbar to jik pyomi dikzu la gyabgyor chebadi timchar di na lo la Amerike si shung ki si ju shik to gyurgi yueba re. Dine nipa di nyamde gezo ki tashib ki nebab chadigidu nyamde gezo ki chokjen ta theda dewe ki legung kha ta yang yu pimi dikzu la tashibe nebab chik tyogyugi yobe ki kude yang tangdu. Sumba di thorim shungde ki dewa chisi thungji chone jik yu pimi dikzu ki sigyon ta deyo ki yang godi sor tegar dewa chegyo bata lakbar to sigyon ki kosha chebe ki kusab nam Amerikar korgyo chebe kapsu chisi legung ngyo ne jik chide pyori la nangsoyo ki sungyob te tsangmate gobe ki nidun chik yang dina kyo tu. Ani shiba di jik lokor nyento gobi che diredu tada chisi thungje ki chone gyogo dida jik lakdar chebe ki dumde shibda sebu jik lokor nyento shi an tada Amerike chozo su pyunang gyogi yobaredu. Lakwa du thari timcha di jik khonsakyamgyo chumbo cho ki kui yangsi ki nidun te pugyang ki samdu changpa jik chagidu pugyu ki tuzo kab dudu Amerike ki pimi dikzu ta dewa mutu chagyu inbay ki gedi jik ke gyugyu ba masi lakbar du khonsakyamgyo chumbo cho ki kui yangsi ki ngunzu shugyu tawa chasang jik gande podang la yobatang gyana shung ki teju che mugyo be nedang ka chik thari ki timcha di nao kyo yobare.